Ndagusuhuje we mukunzi w'Ingenzi TV aho uri kumwe nanjye Spiridiyo Habimana. Muri ruhago nyarwanda Rayon Sport yatsinze Police FC Murera ibyinwa mu Rwanda hose. Mu mupira w'amaguru mu Rwanda bimaze kwemezwa ko bimaze gushimangirwa ko ikipe ya Rayon Sport ari ifite abafana benshi, hakiyongeraho insinzi ho bikaba akarusho stade ikuzura. Ibihe byahise hariho abafana bajyaga babyina bagira bati ikizakubwira ko Rayon Sport yakinnye uzumva akagoma kanihira. Turibe uko bihagaze muri shampiyona y'u Rwanda. Ubu shampiyona y'u Rwanda irimo ikipe zo mu gihugu cya Sudani, zikaba hari icyo zereka abayobora amakipe yo mu Rwanda. Imisifurire nayo isa nkaho inageze, abasifuzi bamwe na bamwe bakorana igihunga. Tuze mu ikipe ya Rayon Sport yabonye itsinze Police FC igitego kimwe rukumbi cyayihaye amanota 3. Ikipe ya Rayon Sport iyobowe na komite y'inzibacyuho igenda yubaka ubumwe bw'abanyamuryango n'ubw'abanyamupira w'amaguru muri rusange. Igiteye ikibazo nuko hariho itsinda ryiyemeje kurwanya ubuyobozi bushaka ko ikipe itsindwa. Ese ubundi niba uvuga ko uri umukunzi wa Rayon Sport ukifuza ko itsindwa cyangwa uca mu nzira zose ngo itsindwe, uramutse uyihawe kuyobora wahera he? Abayobora amakipe y'umupira w'amaguru mu Rwanda bifuza ko Rayon Sport yahora ikomeye kuko iyo ibasuye ibaha amafaranga. Hashize igihe hariho itsinda ryiyemeje ko nta nsinzi ikwiye gutaha muri Rayon Sport, ariko kuba yaratsinze Police FC byahaye ishema komite nyobozi n'abakunzi bayo bayihora hafi. Uko buri mufana wa Rayon Sport yifuza intsinzi ni nako asabwa gutanga umusanzu. Iyi ni Ingenzi TV.